wicked powers. Kuzoba khona wicked powers, abanye bathi evil powers. Kuzoba khona umoya o supernatural. Mangabe ubona umuntu egula kunento emphethe edla inyama yakhe, lo muntu usuke ephethe umoya amandla, usuke ephethe amandla amabi angasebenzi ukuthi aphile, asebenza ukudla imali inyama yakhe. Kunomoya ke okhona o wicked. Lo moya lona o anti progress. Olwa nayo yonke into enhle evelayo hayenziwa uMcineka. Nabanye abazenza izinto bazobona. Kunomoya ozobhekana nabo. Ngayo yonke indlela, unfortunately abanye abacula bakaboni ukuthi khona umoya ofikile ofisa ukuthi uzoqeda ngalento kaMaskand. Kodwa uma ngabe besuke bexoxa la ababhema khona baye bakubeke ngokuthi uMcineka yena obulala uMaskand. Abanengqondo bayabona ukuthi kwenzakala ini. Baqonda ukuthi kwenzakala ini. uMaskand ubhekene nenkinga, kunomoya othize ongene kubantu abathize. Akubona futhi abantu abaningi, abantu abambalwa abakuthathile bakwenza kwawo lo moya ungenile kubona ukuthi noma yini progress kuMaskand fanele kukwazi ukuhlangana kuliwe nayo, kufunwa amaphutha kwenziwe yonke into. But njobe ngichaza indaba yemoya, lo moya omubi uyahlulwa yilo moya supernatural kaNkulunkulu. Njoba nazi ukuthi khona umoya, njoba nazi ukuthi khona uNkulunkulu kuthiwa Almighty, kumele nazi ukuthi khona no mighty. uNkulunkulu Almighty. uNkulunkulu wenu nathi nami unqobile ngeweekend against umoya. Ngifuna niqonde namhlanje ukuthi umoya omubi uyahlulwa. Abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle for Maskand bangadikibali babone inhlambe engithuka ngazo, babone into ezenziwa kumina bese besaba ukuthi bazohluleka. Ababe nenkani, ithemba labalibeke eNkulunkulu. Ngiyangithi mangisuke ngikhuluma ngithi into ebalekile entweni osukuyenza ithinta abantu inhloso. I think kufike la khona ekuhlolwa khona inhloso ukuthi ukuqala kwami impucuzeko Maskand Festival nabafowethu inhloso yini, ilaphi izinto ezifike ifeyile khona. Uma ngabe uqala into ngenhloso embi nebala ukuthi makuvuka imimoya emimbi iyakuhlula, ngoba vele inhloso yakho uNkulunkulu uyayithi mayifika enhlizweni yakho afica inhloso yakho bese fike isola abone ukuthi unenhloso ebhedayo bese ngabi ngakuwe. Kodwa inhloso yakho mayinhle uNkulunkulu bangakuwe. Bukani mina lento isebenziseni ngami, ngibukeni ukuthi ngithuke kangakanani. Ngingathuka nabantu abancane, ngithuka nabantu abazi ukuthi bakhulu, abanamandla, mina nginayi following. Ngithuka abantu abanabalandeli abakhuluma nabo every day olimini labo kuhlala bedusi ukuthi babatshele noma yini abafuna ukuyitshela abalandeli babo ababalandelayo. Mina nginamlandela ngilona celebrate. Ngakho ngithe ngizokhuluma abantu sebe 450 ngizokhuluma ngoba kwalokho kumina it's a lot because angiyena umuntu wabantu. Kodwa isifunde kumele nisisifunde esokuthi umoya omubi uyahlulwa umoya kaNkulunkulu. Umoya omubi uyahlulwa umoya ongcwele. Because la basuke behlangene khona, basuke behlangene ngenhloso embi ukuthi asimshaye uMcineka. Ngishawela na ake ngene la. Mhlawumbe before ngene lapho ipoint lami lesibili, sengibongile nina abathandi nababukeli bomculo ekuyinini ukhonzuma umculo. Angiphinde ngibonga abaculi support